R2K Radio Sukaran Oso Klekoga R2K Quelilo Padona Dabokala Deni Kirokisitani Ladizima Kisikodoni La R2K Quelilo Daso Directly Dasola Pagapa Platonitu Pagamiwe Dadu Sudope Benago Anulo Thego Tukoga Kalogropado Thego Tokapado Tiwe Dagso Wiku Denui Dobu Dagaba Patuka Dahilome U the Sudalo Daso Wimboko Sika Dasaka Tabagubaga Tababalota Dasodo Hezbollah Tuglet Palo Ope Go era Budapa American Lendola Galiglata sort of panilo Oko Dona Gono R2K Radio Sukaran Satole Ledu Gosado Dalekosu Penegong Gosarpa Clem Poku Tego the Wogapa Pebuki Ladizembe Kisi Nitoni Wasoto Dabasetupa Purpado Tukoga Burse Tadusuto Wege Tatinyabale Logo Gumnepa Aunino Satole Ladizembe Kisi Nitoni Wasoto Tadudapa Suto Wewi Tukogaraba Tiwe Kisigage Logo Gumneraga Tewenino Tukogaraba Kaloglupa do Boyu Howi Lelote Wedape Tego Tokapia Puko Tego Tokabado Tiwegi, Logo Gumleta Tewenino, the light dobu, Kianu, to get no with the Clelutu Soti, Ledogosado, Mongosa Hogo Pabu, Kianali Dokurome, Daberse Tupapurpado, Tukoka Aturpa Berse, Tadurpa Sutowenino, Pebuki Ladizembe, Kisu Huto Nisiko, Daberse Tupapurpa, Todumanewe, Lendokosa, Wimuka Plonino. R2K Radio Sukaran Rather Willa Tahesu, Wirku, Tagaboba Ogo, the new topu, Tagapatuki, Dahilome U, the Sodalo theory, Wirku Dahilome U, Corporation, YESC, Bobara Loka Wepe, Ladizembe, Kisu Huto Ninino, Yetana Nissa, rather Willa Tahesu, Wirku Dahilome U, Sepo Harapani, Satala Ladizembe, Kisu Huto, do, Lionu Ari, Kitoni, Tagaboba Ogo, Tatuto Logi Bad Ho, Galosha Wege, YESC, Dekawelo. Lord Club Bobara Loka Welili, Lowirku, the Todobu, a Sakter, Honarika, Tabapatuka, Dahilome U, Pala Upe, Wirgurga, Tewenino, Meume Heller, War Yenari to, Quinarini, Tabapatuki, Dahime U Sarope, Quinari to, Tanarinino, Meume Hepe, Mutu Tanari to, Yenarini, Sarope Yenari to, Quinarini. Tabaptukiolo, Tabatuki Dahilome U Didoine, Lurbuki Badopera Solili, Tabaquasemeba Basa, Tunesu Tikota Soda Mowiloki, Duholota Uthalo, a ergote. Awete wenilo tukoga apwa babalo sinotko lome u ataloba yesim laga yadale malapwe we tanedi ba age phekirokisi thani laga khodoni tawpho bu aloka welo hoko doro pre site sikote wele gobyo athiruko the tatbidu ne mabado bathi ribada hodaka pawi taile tasakto phuko pho atobu tamile tabwashe organidi ba age phekirokisi kini last September bu gobyo ribada hod data lipa phlabu papla ka wenilo R2K Radio Sukaran Lo Wimboko, Zigadasa, Tabagubaga, He Atoko, Sukle Baumba Darapa, Heblo Tuto, Bobara Lowelo, Chula Long Kong, Kati Weklo Bakude, Dr. Yumpu Borowan, Ata Hebloni, Paplaka Wepe, Nogasa, Borawe Ligibliba Punilo, Tasaka Le, He Bagubaga, Kopula Peso Idai, Lerte Yidiba Atobu, Ralo Athalo, Wimboko Logi, Dewelo, Zigadasaka Dabanoni, Loblo Tando, Taloko Tuyua Dasawi, Midana Basa, Padanoni, Taikola Putreto Kidapa, Uto Dewi, Ata Zabatuki we theory, Dekawelo, Dasata Bagubaga Dabano Parco Miwe, Pamepino, Tuplado, Susa Cosesa, Lobby, Kudakisa, Tirpa, Tatubalo, Kito Tulo, Nuito Tiwelo, Mundurapa, Sigata Saka, Mimbagubaga One, Putalo Uple, Aki, Water Pueket Hote, Takaba, Ani Alataba Uple, a Huta Hago with theory, Mimepado to Copuedo, Puta the Parco, Tasale Batredo, Nertu Purpa, Tuba Wethinilo, Tagadot de Paso Idago, Losoda da Puta the Pani, Tagaba Duku Duto o, Bibi Bebe, Katu Katibaso, Talola Paso di To, Pato di Pani, Tagaba Magasho Oge, Hiku Kawanilo. R2K Radio Sukaran
February la December kisiye doni hasel to Hezbollah le Iran so thwe tugle le otulota phe ko Iraq budapha teledu ole klikla ge muthokhatha ba thwe American tu lo khote thu do pa phla kha woni lo February la December kisiye doni Musa khosel to American tugle de phle ta hedu ole drone ko tu phother ga ba do we ge American tu lo khote si woni lo ta hedu da aphoko ta khosel du ke ole klikla ge si woni lo ta le ma ha ko we Hezbollah le Iran software tugle de pha do recorded ta tu tho a go wi wala e ta du da ya pha ta ti ta pwa do ta ba do ba thi o we a go ge pa phla ka we phe alibo ba pa phla pu ni lo ta ko o kho kwa we ta ke he ke tho ta le ta le du o pho ku wi mi lo ni ta ko kho swe do we ge mu tho kha ta ba thwe American tu we lo kho te thu do pa phla ka we ni lo mi me le ko Iraq ta so ta ni ta pha pu ta lo le ta du ba o ta pha yi me Hezbollah pressure regle o tu lo ta lo ta pha do asak te Hezbollah sikhi ga ti we ge pa phla ka we ni lo R2K